Ego dijagnostika. Ego samorefleksija. Sve je više potrebe i pokušaja da se razjasni nejasan pojam ego. Za mnoge duhovne tragaoce on je neprijatelj broj 1 na samospoznajnom putu. Za neke je neophodan i pozitivan deo čovekove ličnosti, za druge koristan, a za neke pak neželjen. Stavova je mnogo, ali usaglašenosti nema. Još uvek nemamo detaljno, temeljno istraženo i jasno definisano značenje pojma ega. Grubo rečeno, u psihoterapiji se danas značenje ega posmatra najčešće u pozitivnoj konotaciji, dok se u duhovnim krugovima češće tumači kao nešto negativno. Pre nego što objasnim teoriju ego dijagnostike, potrebno je izložiti svoje teoretsko polazište. Moje lično stanovište je da ego, grubo definisan, predstavlja sve ono što nas odvaja od življenja u stanju univerzalnog sklada i potpune harmonije sa okolnostima i ljudima iz našeg okruženja. To stanje odgovara onome što nazivamo prosvetljenjem. Naravno, ovakvo definisanje nije precizno, jer ni značenje harmonije ni značenje prosvetljenosti nije do kraja poznato niti određeno. Ipak, složit ćete se da moramo početi od nekih okvirnih postavki kao temelja istraživanja. Samo definisanje samorefleksije, odnosno ega, moguće je tek u grubim obrisima. Na globalnom nivou može se reći da samorefleksija predstavlja odstupanje od namere ili neživljenje u skladu sa prirodom. Ali takva izjava zapravo znači mnogo više od toga i ogleda se na bezbroj načina i nivoa. Zato je očigledno da je potrebno posvetiti mnogo dublje proučavanje kako bismo stekli neophodno razumevanje. Sa pojmom samorefleksije prvi put sam se susreo u knjigama Carlosa Castanede. U tom trenutku mi je delovalo prirodno da ga odmah usvojim i počnem da koristim. Svi koji su proučavali učenje Don Juana mogli su steći jasan utisak da je samovažnost najveći neprijatelj napretka na putu ka znanju. Ona ima dvojaku prirodu, lice i naličje. Sastoji se od samovažnosti i samožaljenja, koji zajedno čine ono što nazivamo samorefleksijom. U drugim duhovnim učenjima postoje različiti termini, ali se svi lako razumemo kada koristimo termin ego, koji se najviše odomačio u duhovnim krugovima. Nastanak i značaj samorefleksije. Samorefleksija je nalik virusu koji je gotovo nemoguće iskoreniti, jer stalno poprima nove oblike i razvija se zajedno sa uvećanjem svesti čovečanstva. Ona se prilagođava svakoj ličnosti ponaosob, dajući joj lično obeležje. Samim tim što samorefleksija prožima i najobičnije aspekte svakodnevnog života, jasno je da postoji nužnost borbe protiv nje. Ona predstavlja neku vrstu neizbežnog zla, ali i meru našeg napretka. Na početku niko nije svestan prisustva svog ega. Prvo postajemo svesni neprijatnih posljedica njegovog delovanja, a tek istraživanjem uzroka sopstvenih problema usmeravamo pažnju na to nejasno i maglovito prisustvo koje nazivamo ego. Rad srca, na primjer, nesvesna je funkcija. Ne obraćamo pažnju na njega sve dok se ne pojavi aritmija. Tek tada postajemo svesni njegovog postojanja, usmeravamo pažnju na njegov rad i započnemo proučavanje njegovog ispravnog funkcionisanja. Isto se dešava i sa samorefleksijom. Ona je u suštini naša duhovna aritmija. Kao što se većina rađa sa zdravim srcem, tako se i većina rađa kao zdrava ličnost, bez samorefleksije. Ali svi posjedujemo predispoziciju za njeno razvijanje. O formiranju ličnosti napisano je mnogo knjiga, pa se time ovdje neću posebno baviti. Podrazumeva se da je formiranje ličnosti tesno povezano sa formiranjem samorefleksije. Formiranjem ličnosti prenosi se i način posmatranja sveta. Misaoni obrasci preuzimaju se iz bliskog okruženja, a sa njima i strahovi onih koji oblikuju našu ličnost, porodice i društva. Tako dolazimo do zaključka da na samom početku dete zapravo i nema sopstveni um, već koristi preuzeti um okruženja. To je dečji um, satkan od usvojenih koncepata, neretko prihvaćenih bez promišljanja kroz verovanje u autoritete. Sa formiranjem ličnosti svako automatski formira i svoju samorefleksiju, svoj ego. U njenom oblikovanju učestvuju svi koji su deo našeg vaspitavanja i pripitomljavanja. To se uglavnom odvija pod okriljem dobronamernosti i čovekoljublja. Koliko znamo o egu danas? Samo spoznaja je stara koliko i čovečanstvo, ali se gotovo uvek na početku bavi posljedicama. Ego je oduvek bio prisutan i pominjan, ali se tek sredinom prošlog veka krenulo u sistematičnije proučavanje ličnog nezadovoljstva i zadovoljstva čoveka, što je otvorilo put i ka dubljem razumevanju ega. Samorefleksija ni izdaleka nije dovoljno ispitana oblast, bilo da se posmatra kroz duhovne sisteme ili psihoterapiju. U svim duhovnim tradicijama prisutna je svest o njenom postojanju
i ona se prepoznaje kao osnovni problem čovjeka, ali i dalje ne postoji sveobuhvatno razumevanje njenog stvarnog porekla i prirode. Zato još uvijek nemamo ni potpune metode za njeno iskorenjivanje ili preobražaj. Prirodno je postaviti pitanje zašto je to tako. Odgovor se krije u samom tempu evolucije svesti čovečanstva. Ona napreduje veoma sporim, gotovo neprimetnim koracima. Kako se globalno ljudi razvijaju, tako je neophodno stalno dopunjavati ili izmenjivati postojeća znanja. No to nije uvijek slučaj. Tek povremeno se pojavljuju novi pravci prilagođeni trenutku i određenoj populaciji. Samorefleksija se razvija i poprima nove oblike istom brzinom kojom se razvija i tehnologija. Zato je borba protiv nje toliko teška. U ovom trenutku moguće je delovati samo na njene posljedice. One se jasno vide u materijalnom, energetskom i emotivnom aspektu života, dok su na mentalnom nivou, gdje je i samo žarište samorefleksije, mnogo teže uočljive. Šta je samorefleksija? Samorefleksija je zapravo nama prihvatljiva, ali stečena slika o nama samima i svetu koji nas okružuje. Ona se oblikuje i razvija u dečjem umu, pod utjecajem društva i bliskih ljudi sa kojima odrastamo. Predstavlja našu pogrešnu ličnu projekciju o tome kako bi sve trebalo da funkcioniše. Našu neobjektivnost u očekivanjima, pokušaj samoinicijativnog organizovanja sveta bez prisustva sile namere. Suštinski, samorefleksija je racionalna, ali se izražava i kroz emocije, a zatim materializuje kroz naše postupke. Ona se može razotkrivati samo kroz 3 kanala komunikacije. B. Kroz kontakt sa drugim ljudima, B. Kroz unutrašnji dijalog sa samim sobom, 3. Kroz vezu sa silom namere. Osnova celog koncepta samorefleksije može se posmatrati kroz ove 3 vrste komunikacije i osjećaja individualnog ja. U svim slučajevima fokus ostaje vezan za misteriozno ja, osnovnu istinu. Ja jesam. Borba protiv samorefleksije u stvari jeste proces uklanjanja onoga što mi mislimo da jesmo, svega što radimo, a znamo da ne bismo smeli. Polazište je jednostavno, imamo višak svega, a taj višak jeste naša sopstvena glupost, ili drugim rečima, samorefleksija. Osnovni koraci. Prvi i osnovni korak u borbi protiv samorefleksije jeste postati svestan njenog prisustva. To znači pažljivo posmatrati sopstveno ponašanje na svim nivoima, a zatim neprekidno analizirati zapaženo i izvoditi ispravne zaključke o postojanju samovažnosti. Potrebno je razumeti i način njenog funkcionisanja. Takav odnos prema sebi nalik je neprekidnom ratovanju protiv sopstvene gluposti i neznanja. Duhovni tragaoci u knjigama Carlosa Castanede nazivani su ratnicima. I to s razlogom. Ratništvo i borba su prikladne metafore, jer kada neko krene putem samospoznaje, mora da proučava lice i naličje samorefleksije kao da je u ratu. Ego se ponaša poput skrivenog neprijatelja koji teži da ovlada čitavom ličnošću. Ili on gospodari nama, ili biva pobijeđen. Sredine nema. Često u literaturi nalazim tvrdnju da je dovoljno samo biti svestan. Moje iskustvo govori suprotno. Svest je tek početak. Sama svest ne donosi promjenu, već mora prerasti u strateško ponašanje protiv egoističnog ja. Ipak važno je razumjeti da pojava samorefleksije nije besmislena. Ona je potrebna kao mera našeg napretka. Tek kada je postanemo svesni i osjetimo njene posljedice, imamo pravi razlog da se menjamo, u odnosu na sebe, na druge ljude ili u odnosu na zahteve namere. A komunikacija je uvijek osnovni preduslov za viđenje i suočavanje sa samorefleksijom. Prvi korak strategije. Na početku, običan čovjek neminovno se susreće sa svojom samorefleksijom najpre kroz posmatranje postupaka drugih ljudi. To je prirodnije, objektivnije, jednostavnije, manje energetski zahtevno i bezbolnije nego direktno suočavanje sa samim sobom. Ali teškoća je u tome što čovjek ne uviđa da su sva ta zapažanja zapravo u dubokoj vezi sa njim samim. Tek kada počne sistematski da povezuje svoje reakcije sa ponašanjem ljudi iz okruženja, on zapravo stupa na put samospoznaje. Prva strateška vežba je prihvatanje ljudi onakvih kakvi jesu, bez potrebe da ih menjamo. Posebno onih koji nam nisu naklonjeni, koji nas kinje na razne načine, a naročito onih koji imaju moć da utiču na ishod našeg života. Važno je dosegnuti nivo stvarnog prihvatanja takvih osoba, bez želje za njihovom promjenom. Oni su ključni element našeg puta, osnovni pokretač samospoznaje kroz ogledalo samorefleksije. Kada običan čovjek praktično i teorijski prihvati koncept sitnih mučitelja, tada tek postaje učenik. Nakon što izađe iz okršaja sa sitnim mučiteljima, čovjek je spreman za susret sa nepoznatim. To znači da može da počne da preispituje svoju samovažnost u odnosu na namere.
Bivajući svestan ovih dimenzija samorefleksije, nije automatski pobedio svoju samorefleksiju. Postao je samo svesniji njene veličine i sveobuhvatnosti. Ovakav redosled suočavanja sa samovažnošću jedini je praktično prihvatljiv i realan. Mada to u praksi retko viđamo kod svakodnevnih ljudi. Nepoštovanje ovog redosleda vodi do energetskog debalansa, što dalje izaziva niz promjena uzrokovanih upravo tim neravnotežama. Samorefleksija u praksi. Samorefleksija se pokazala kao izuzetan i nesumnjivo najvažniji činilac u svim duhovnim učenjima. Njena načela su zajednička za sve ljude, zbog čega je moguće oblikovati univerzalni pristup učenju. Ipak, iako su načela ista, svaki pojedinac nosi svoj lični pečat, te se put svakog čovjeka veoma razlikuje kroz raznovrsne životne okolnosti. Nepobitna činjenica je da se koncept samorefleksije odražava na sve nivoe, dela, energetski, emotivni i mentalni. Do samovažnosti se može doći i kroz mnoge klasične psihoanalitičke pristupe, kao što su nedostatak ljubavi jednog ili oba roditelja, nepostojanje pravog odnosa sa partnerom, decom ili okolinom, emocionalna nezrelost i sl. Samorefleksija je u suštini akutna bolest čovečanstva. Tek ponekad neko ozdravi i ostavi uputstva o tome kako izgleda zdravo stanje. Ta uputstva, međutim, uvek nose lični pečat autora i važe uglavnom za određeni krug ljudi. Od tog broja, samo mali deo je usmjerio svoje aktivnosti na stvarnu borbu protiv samorefleksije. Briga i samorefleksija. Svakodnevni čovjek provodi 90% vremena brinući o raznim stvarima. Ako uzmemo brigu kao parametar, možemo je posmatrati kao indikator samorefleksije. U osnovi brige leži strah od smrti, koji je ujedno i strah od nepoznatog. S druge strane, postoji teza da se ne možemo bojati nečega o čemu ništa ne znamo. To nas navodi da redefinišemo strah od smrti kao strah od gubitka poznatog. Svako se rađa sa određenim predispozicijama i mestom u društvu. Ono što nam je dato ili uskraćeno izaziva nedoumice i automatski postavljanje pitanja. Tu se rađa koren samorefleksije. Možemo biti zadovoljni, nezadovoljni ili ravnodušni. Predispozicije se u svakom trenutku mogu promeniti, što pruža prostor za suštinu brige. One su individualne i svakom čovjeku daju lični pečat u borbi protiv samorefleksije. Samorefleksija u svojoj osnovi predstavlja želju za moći. Ona se javlja kao težnja za svojevoljnim manipulisanjem nad sobom, drugima i zakonima po kojima živimo, usled nezadovoljstva sopstvenim stanjem. Veoma je važno razumjeti odakle i na koji način nastaje ova zabrinutost, jer samo tako nezadovoljstvo može biti tretirano. Pitanje je, da li nas pokreće opravdana želja za promjenom na bolje i duhovnim rastom? Kako praktično delovati protiv samorefleksije danas? Načini borbe protiv samorefleksije zasnovani su na ličnom iskustvu, karakternim predispozicijama, na onome čega smo svjesni kao problema i na svemu što bismo želeli da promenimo u svom životu. Veoma je važno poznavati strukturu samorefleksije i njene manifestacije, jer nepoznavanje ili nepravilno delovanje može doneti više štete nego koristi. Samo kada razumemo princip rada nekog mehanizma, možemo ga i popraviti. Isto važi i za borbu protiv samorefleksije. Pogledamo li nekoliko vekova unazad, i sama ljudska anatomija bila je gotovo nepoznata. Retki pojedinci bavili su se posmatranjem, seciranjem i analizom, što je dovelo do napretka. Slično je i sa samorefleksijom danas. Alatka koja nam je potrebna jeste usmjerena pažnja, samo posmatranje sopstvenog ponašanja i svesnost o njemu, kroz beleženje misli, osjećanja, namera i slično. Samo posmatranje ne zahteva velike energetske resurse, prirodno je i uvek dostupno. Njegova efektivnost najveća je kada je energetsko telo izbalansirano, ali u praksi se balans često troši na brigu i zabrinutost. Način da se nekome svesno oduzme energija jeste da ga naterate da brine, a ako ga pritom uberite da rješenje zavisi od vas, učinit ćete ga svojim energetskim robom. Prevaziđene metode, samorefleksija, je oduvek držala ljude prikovane na istom mestu, crpeći im energiju i držeći ih u zabludi i neznanju. Kako je sama samorefleksija nejasan pojam, jasno je da ni dosadašnji duhovni sistemi nisu imali preciznu predstavu kako se upustiti u borbu sa njom. Odmah se pojavio problem. Kako objasniti učeniku nešto što ni samim učiteljima nije bilo jasno? Oduvek su bile jasne samo posljedice. Tako je samospoznaja oduvek bila obavijena velom misterije i tajanstvenosti, često prožeta bizarnim tehnikama. Stari čarobnjaci, šamani i duhovnjaci koristili su metode koje su nama danas bizarne i komplikovane,
ali koje su im pomagale da se suoče i reše osnovne životne probleme. Iz knjiga uglavnom saznajemo o njihovim izmenjenim stanjima svesti, rekapitulacijama i magijskim pokretima, koji su služili kao tehnike balansiranja energetskog tela. Danas su prisutne raznovrsne tehnike samospoznaje iz različitih kultura i vremenskih perioda. One imaju različit efekat i vode ka besprekornom delanju, ali je danas više nego ikad važno razumeti kako funkcionišu i koji im je stvarni domet, kako bi bile korišćene adekvatno. Porast broja New Age učitelja i tehnika dodatno komplikuje situaciju. Poznate metode samospoznaje, disanje, vizualizacije, ponavljanje određenih reči ili postupaka, vođene meditacije, rekapitulacije predstavljaju samo blage nagoveštaje rada na samorefleksiji. One su u suštini duhovne relaks tablete za smirivanje. Mnogi alternativni iscelitelji baziraju svoj rad na jednoj ili kombinaciji ovih tehnika, a i zvanična psihoterapija polako prihvata slične metode u borbi protiv stresa. Tehnike su danas nužno zlo. Neophodne su onima koji tek počinju, ali postale su toliko učestale da postoji opasnost od zavisnosti, slično kao što neko može postati zavistan od tableta za smirenje. Poznaje mnoge koji mukotrpno rade godinama, ali se efektivno ne pomeraju ni korak napred. Samospoznaja danas, posmatrati sebe i svet oko sebe na ispravan način, jedina je prava čarolija koja nam je zaista potrebna. Najviši čovekov cilj, mudrost ili prosvetljenje, sastoji se u sposobnosti da se sve sagleda i spozna da je sve onako kako jeste, da je sve dobro u svom sadašnjem obliku. Za sticanje takvog saznanja potrebno je uložiti mnogo napornog rada i proživjeti bogata iskustva. Neophodno je naučiti da stvari i zbivanja ovog sveta posmatramo bez uplitanja samorefleksije, samovažnosti ili samožaljenja. Moramo razviti sposobnost mirnog i trezvenog posmatranja svih mnogostrukih igara Maje privida. Tek kada učenik ovlada ovim načinom posmatranja sveta, može sa pravom reći da je krenuo putem samospoznaje i da pravi stvarne korake u savremenoj samospoznaji. Ako u ovom tekstu prepoznajete istinu i osjećate njen odjek srcem, dobrodošli ste da zajedno istražujemo i radimo sa samorefleksijom u okviru grupnog rada.